guys, welcome back. Kali ini video ada memang gue ke kali kita ini mana ini masa ini terhadap mana? Kami video kita itu yang nanti hari itu kami game mereka kahi no deh. Reduce the mungkin tiga game kita bagi game ilu. Mama game ilu mama. Hari itu dia pasti we my challenge kira-kira ada tournament ada kan hari itu ada mega dino hari kali lagi sampai go na tahu subscribe kalian subscribe kira-kira hari itu dapat kira-kira ini ngapain video kan ya bye bye hey baru kan bawa wah ini speed nih kita kan mana ayo Ini pinggir jalan. Bagai pinggir lah. දැන් පින්න කියලා දැන් මේ අටස් ගිය ගන්න පුළුවන් පො Gila. මම මේ රෙක් එකේ ඉන්නේ රෙකෝඩ් එක Wah record ना? රෙකෝඩ් Record කරනවා करना? Wah YouTube channel lag करने के लिए? තාම හරියට නැහැ ඉතින් ඔයාගේ තාම පින්න අඩුයි වෙනවා बस सब दान. හරියට मुकदमा nama YouTube nama. Okay. Okay, you are good player, bro. Oh, bro, my opinion. One 5 का पास किया ने. ये तो ये बता. Oh. Oh, SLK5. Oh, bro. Island. Nah. Nah, you don't do that. Bro, I'm dead, bro. मैं मारे पिंगे आते कब है मोटा कहाँ है ना मारो मोटा जिब्बा हाँ पिंगे ताऊ जी लगे हुए हैं Hey! Ooh, damn. Hello, Hindu. Wah, මේක දෙන්න. මමට මගේ account එක දාන්න. හලෝ හොඳ එකක්ද? ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි බයි කරපු එක? ඔව්. Gmail එක කියනවා කිව්වද? මේක දින්න නෙමෙයි ඊළඟ logged in අමර ගලවත දුන්නේ දීපා account එක first 3 දීපා account එක දීපා account එක Gila kali bro.
मेरी लैंड में ब्रो मैं क्रैक देगा ब्रो मवाद ठीक है Oh, jeez. මේවා ගහන්න දන්නේ නැහැ බං. फर्स्ट टैक्टिकल नहीं देगा वेस्ट कर करने तो आगे okay bro locked in okay අඩෝ බෑ බං මේවා ගහන්න මන් දන්නේ නැහැ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. you are me that gun me what the Minecraft PvP वाला main game හරි අපි දන්නේ නැහැ මේවා ගහන්න. මට බඩ බ්ලොක් ට්‍රැප් පුරුදු වෙලා බං මේවා ගහන්න බෑ. බඩද මේක F එකට දාගෙන එකට දාන්න. මොකද ආයතනේ टॉगल करा मैं हेट हो गया ए आ जा 뭐야 मत करे खबर माय पिंगे हाँ Spider-Man. What is this? Seriously? तेरा स्ट्रेव करना अयो तेरा कैरेक्टर में मारा स्ट्रेव अरे मम्मी मारी माउस से डीपीआई होकर लगेगा आने
Tingkat dulu. Buat dan pakai water pakai tulisan. Mangga aku beli water ini. Ngapain ya gitu? Bawa ikan nanti. Ini lah. Aneh keragan nih pak. Keragan nih pak.